Welcome to America. God bless America, bro. Živijo Florida. Nice to meet you, Nate. He's rolling tobacco, so he's doing cigars. And people had to roll cigars all day in factories like this. Čisto od začetka do konca jih zvije 10 v kosu in jih pol lepo v škatlico in tam pusti. In lahko tudi kadiš ročno narejene cigare kar direkt v Cigar Lounge. Pojma nimam, kaj se pogovarjajo, ker se čisto nič ne spoznam na cigare. Streljali bomo glede na globe. Doesn't matter the score, doesn't matter anything. Fun. A lot of people like this one. We call this our silver pigeon, so. Can we take both? Yeah, you can take both too, yeah. I recommend blue course. I would start at blue course and kind of work your way into it. Yeah, you can take them out if you want. Tole bo sik. Zmeraj treba uporabljati zaščito. Bravo! There you go, bro. Hell yeah. Dude, we were doing some like little sick donuts. Whoa! Hey, that was the other one. What? It's fun. It's easy. Just shoot with the left hand. Awesome. Easy. Ej, koliko bolana izkušnja. Mal pa te rama bolja, ne? Po ene 20-30 strelih. Sam brez veze streljati s temi glinenimi, če lahko greš streljati s pravimi pištolami, ne? Gremo na strelišče. Zdaj je bilo samo ogrevanje. Ja, to je glih to, da se malo seveda podružimo, zdaj gremo pa na strelišče. By the way, security first. Make sure you put a seatbelt on. So James Bond uses a little bit smaller. Okay. The first 5 are blasters, so they shatter all over your body. The last ones are distance, so if they run and they miss, boom, you get it. I don't have any AKs in them. What do you have? But I have a couple rifles, AR style, and I have handguns. To je prav American lifestyle. Tle. Vsaj vemo, da je prazna. Zdaj smo morali registrirati, da bo lahko tudi mi streljala. So the reason I'm recommending this one is it's a relatively new round called 300 Blackout. As for the shotgun, We'll definitely take that one. yeah. Kadarkoli se dotakneš, never touch the trigger. Yeah, the Walther, that's a good Belgian gun. And for the full auto, you want the M16 or the M4? M16. You got it. So then like 1, 2, 3, and then the M16. So that's the 3. So have either of you shot before? You said GTA, you said Call of Duty, right? Pull back. You'll see if the chamber is empty. Well, what you see? We'll either push down on this, pull this back, insert it again, and repeat. Any questions?
Kaj si rekel? Še ne slišal. Let's go shooting. Sem bil, da ti pride v spodnji majici. Se bolj verjam. Predstavljaj si, da ti prideš k handmu in da ti stimule mervate. Tu sem malo ogrožen, da počutim. Tako, kad slede šele vidiš, kam ima dejansko formu. Nikoli s pištolo se ne obrneš proti nobenemu. Sam vonj spodnika je pa res tako prav tak zanimiv, neobičajen, nisi ga navajen. Da vidimo, koliko teh lahko zadanete. To je malo drugače vse skupaj. Potegneš, tep, pa streljaš. Zdaj je že nabita. Safety. Zdaj je prazna, ne? Strah, nisem spet. Rama te boli. To ni legalno. To je legalno. Una ni legalna, pa zdaj imaš doma. To je pa vse še legalno. Zdaj je safe, na fire, to potegneš nazaj in to. To pa je, res je fajn streljati s tole. Ok, zdaj ta zadnja je pa še bolj nora, M16. You shoot first. I'll do it first. Alright, go to full auto. The loud one, the automatic, shoots this longer one. A lot more velocity, but a smaller bullet. This is a pistol round. You can see the difference of pistol cartridge, rifle, and rifle. So a lot more powder in the rifles, right, and not so much in the pistol. Če se sprašuješ, kaj je najbolj nora stvar, ki si jo v življenju naredil, no, to je bila sigurno top 5. Ni toliko lahko pritisniti na sprožilec, tudi če veš, da je tarča, ampak te kar nekaj te noter, ne upaš si ga do konca. Veš, kaj ne zadeva? A predstavljaj si, zdaj ti priješ nekomu domov in takole ima on tole vse skozi. Se ne zabavam, vse v torek je rekel, pač zato, ko imam jaz orožen list, je rekel, lahko bi prišel v torek, pa bi dobil popust. God bless America.